Welcome to the Great Britain. Нинди Лондон? Кая күреп монда Лондон булсын? Күрмисезмени? Биг Бен тора бит каршыгызда. Нинди Лондон? Голливуд бит бу. İpteşler, ne söylüyorsunuz siz? Biz bit aşağıda, mında bugün kıvıyın. Biz Big Dog'dan 8 şam komandası başlayız. Keyifler big yaşı, bu bizlerin başı. Devamın sınırına kıvrılsın. Alkışlamın üstüne, şayanın üstüne. Sağlıklar Selam Arça, hayırlı iş. Ana күңле балада, бала күңле модада. Niye annemin parmağını kestim? Eğitim bitmesin ha, başıma yiyip yerdi. Мөнир Рахмаев 40 yıldan соң. Bunlar, kaya bunlar. Diller. Туйда чечек бәлем тыкканда кызлар үзләрен төрлечә тоталар. Камиле, нишләуің bu? Аның розга аллергиясе башланды. Әйдә туктатык мәллә. Юк, туктатмагыз, кызык ич. Мөнир абый, гримеркагыз икенче якта. Тәһарәтсез малай мәчеткә керә. Булды. Все, аңладым. Җитмеш алтынчы баландыганы, 76-нчы. Үч татар очрашса, базар була диләр. Ә ике башкорт очрашса, нәрсә була икән? Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Big Dog 24 каналында ачык микрофон тапшыруы. Бездә кунакта Салават абый һәм Айдар Галимов. Сеңелем, чөмендә бүген идән тагы юлбарыш төлү. Арча, сәлам. Салават абый, сез дә укмышка барасыз. Үзегезне ничегрәк хис итәсез? Мин һаман да 18дә кебек, Инстаграмда кызларлай куя. Хатыгы да белмәсен. Айдар абый, кәефегез ничек соң? Настроение прекрасно, егетләр. Айдар абый, 8 март бәйрәменә якыннарыгызга ниләр бүләк иттегез? Концертыма.
Салават абый, арчаға балық тұтырға еш жүресіз, ләгемісің? Су үстінде балық ойны, ертеді ме, кешті ме? Салауатқа әзір балық тұтпай, ақшасы ғана төлей. Рибацкий диреді, сәлем! Айдар абый, хәзір көп кіші кредит ала, һәм төлей алмай. Салават абыйда шундайрак хәлдә қалды. Сіз депутат буларак ниндирәк карашта? Уйларыға иде уйларыға, кредитларыны алғанында. Алғаштан төлесең дә вратқа китәсең. Салават абый, күптән түгел генә Чехиядан кайттыгыз. Ошадымсың? Шадыйды, конечно, но ведь инде мини яратам, сине Татарстан. Алтаннарым үшін яратам. Қайдырды достар, чығышымыз ақырында шуны айтып өтәсі келе. 100% сіз инде бізді мишәрләр деп ойладыңыз. Ләкин біз чүп-чүн татарлар. Только Биектаудан.